Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pirdi, tapnusan kanto nga agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Naggapgapwam, imang. Di takaruba. Apay aya? Nagluto ka pa'y kumamat Pimanaw ka, katawan ti makan. Sika kumamatan ati nagluto, tana sa apa ka nagawid. Nabambanuga ka nagtrabaho. Siga, anyat inaramid mo. Napan ka lang mat nakikaruba. Hoy, saan ka ngagsao iti kasta? Tano mapanak man makikarkaruba, adda maganganab ko. Anya ko matimaganab mo dita, nga uray lag kikinuto kayo dita igid. Di kay lamabain akit kitaan, dagit aglalabas at tao. Nay, no sa anak a makikaruba, maamuak nga raod, anak itaray gaya man di balasita nga anak ni Pari Mariaw. Anya? Di mo amo dayta? Ken, daytoy pay ti baro a pagchichismisan da. Jay anak ni Oscar a kagawad diti barangay Tayaw, nagbalinan a bakla. Kat, dagita ti ipanpanakal mo kanyak? Dagita chismis? Daytoy pay. Ay, saanan? Ang kakiti nagluto. Dagita lang ti paglaingam. Naa, inayadam mat ati mangan imang. Slak agap apura. Ada ka ron papanakinton malam. Ijay manan ayan dagiti ko kumarem? Agkikinuto kayo manan ijay igit ti kalsada. Adalaan kayat may akalutputan. Ne, kasla kayo payagayam investigador itan. Nalalaing kayo ngam reporter. Kat, si Kangay, kontrabida ka mo. Imbis kumangaglaba ka. Ay na, dinakman ikulong diti balay. Makaumamot Wino saan, agmula-mula ka di talikod itinatnateng. Tapno saan nga isupay agatangan. Ayan na tayo tangad ti manok. Tayo sumanti si daog. Tulang dayta. Kabailak. Naa, inayadom ta ni. Ay sus, natukul na di postisok na kay. Kunak kang kakat. Ay sus, natukul na talagan. Pagkatamon Ayan na nga rudan kayo pagpagkat ko. Ay na, ay una yan. Apay ngay. Awan maten ni Imang. Ay, wan nga ron Sapay ko na nang adda iba ka na abaro at chismis. Ay, aldawan. Naglaban saman? Mabit lang Tama panak man ijabalay da. Ingka kitaan? Wan. Awan mo't siguro nila kay na. Awan, tanapan nagtrabahon day jay. Masapsapa amapan makiraraap. Saan ngamin akayat nila kay na? Nga addamang bisita ken ni Imang ijabalay da. Taapay ka no? Kagura nga rod nila kay na. Diyak man amo no apay. Ay, Maray. Apay nga aputam day tangiwat mo. Awan nga rod ngipon ko. Apay. Ano ti pustisom? Natukul. Pinagkatakpay laang sa ako imbilag. Aya. Ay, unay mo daytan. Sa anak pay laang makarwar ita Tama ba inak nga awan ngipon ko. Nay. Ay, kas ka mo lagayam bakit no awan ngipon mo. Ikaw man dito nga aramid mo. Patawaan na kayo nun. Ay, kasano mo ngamin. Ay na, makapakatawa ta itsuram. Ay, uy, amom. Urayan na kan ni Badeng, ijay teresena na. Amom matanda dya bakla. Mahilig mat amakichismes. Iba ka. Amayak ti editersena na. Apaman ama magaan di impagkat ko apostiso. O sige nga, Rod. Naa, kaslagsang sangit ka maut. Awanan ra kayo. Talagang awanan. Awanan jay. Di apostiso Intaray di aso ti karoba. Anya? Nga to kung babapostiso kawanan. Di nasayaat. Ay, anya nasayaat. Kasano ako yun na makapangan nga ita.
Tapno saan kan arumwar a makikaruba. Basta, agpapustiso ak manon. Ada kwartam. Kwartam apay, imutan nakitan. Hindi nararon nagado ka rin. Di mo matinungtong para pulos. Sapay nanginat ti agpapustisaw. Gastusam! Na, apay abumugkaw ka. Hindi mo lang gastusan kitam! Wanan. Ang kagparukod inton biga. Nasaya at mataagi na ni misis mo ang mapan makikakaaruba at tila iwarwaras na asaan apod no. Makalawas da kanu amalpas di ipaparamid na apustiso na. Ay, saan mo latakuman nga inikan iti kwarta? Masyanak mat ngamin manang. Ay na, adun ti kaaruba a pinirjan na. Kanayon kumat abagbagan. Tinakmat dengdenggan. Nagmayat man dito'y balay. Nukas taasaan kaunay ang makasao bakal. Nagsakit mo't na tingiwat ko nagsauak. Kararamid nga minday tapos tisaw. Mabai na karumar. Limtag mo't na tingiwat ko. Isuasaan kan arumrumwar. Dito'y kalangan balay. Aglinays, aglaba, kan agluto ka. Agtal na ka man dita. O, kita am daytoy balay. Naglinays no saan ka arumrumwar. Mainawan ken saan akot kutunan dagiti pinggan. Kasta kumaakanayon ka. Saanan ang maamuan ni Imang dagiti is-istoryaan ta? Ay katuan Mabain kanu pay la arumwar. Huh? Kunak man no nagpapustison? Kaslasaan kanu mat ama ifit ja pustiso ana itadkan kwa na. Aya? Wan. Kunak nga rod, amangan no pustiso tila kay dayjay. Amangan no nagsinukat da. Ha? Wano, pustiso tibakat. Wan nga rod Mhm. Namin ano kanumot nga insublina iti nagaramid iti pustiso, tamasukatan ko ma. Angam, ipilit mo't dyan nagaramid, aday jay kanu jay kukwana. Sakit nasurukan ang makalawas asaan nga imimay dito'y tirsinak. Win nga rod saanan nga updated ka dagiti kabaruan at chismis. Makarwar ka ni Mang? Wan amanang. Mayatan ti isam ko. Mayata, hindi tapos tisom. Wan manang. Nay, agin init mo't iti kunak. Yung apay ngay akas la agarbes. Sige manang Mapanak pa'y dita tersena. Wala. Ni Imang tag-shower. Nagpigsa ti pa nag-shower tingiwat na. Ay na! Ay, nasaya at man ta imay ka Imang. Ay na, nabayag nga inururay da kakat. Kahit mayatan tapos tiso. Mayatan Ay na. Ada ay agtagtad dito'y tirsinak? Wan nga raw. Apay akas lada nag-shower. Kataan niya kayo nagsasaritaan nyo, hindi ka labas. Agistorya kayon, Ay, shower talaga, bakla. Ay na, ay. Paggapgapuan na nga ta. Ay, mabit man lang. Marimang, agsao ka man. Tapay. Oh, sige. Agsao ka pa'y. Apay, ayang amin. Ay na, bakla. Iso talaga ti paggapgapuan ti shower. Ha? Ay, wan nga rod. Ay na, Marimang. Shower ka talaga. Nagpigsa. Dahito yung iwat ko? Katuan. Nay, apay ngay ngagpaisaw. Panagkunak, dahi tapos tisom ti makagapo. Tasaan kamot nga shower ide? Anya nga yung tinaskan nga ramidak. Ay, ingkapasukatan dahi tapos tisom. Amangan nungipon ti pating dahi taing kabilda dita. Anya? Ay, may mayat sa nungipon ti kaldeng. Wano, nuang. Ay, tapno saan nga ag-shower. Anya?
Ay. Medyo umadayo ka no agsarita ta. Tapno sa anak ang mabasa. Day tati solusyon day ti problema ti pustisok? Katuna. Anya ko mga iti sa balay. Pasungatan ta na. Pangalaan ta nga iti kwartata. Huston day ta. Umadayo ka laangan no makisarita ka. Tapno saan ang mabasa ti rupa ti kasaritam. Unay mo ton. Tirasun laang mat anas kan amaadan ka iti pustiso. Katapno makapangan ka. Kasano day tuyan ngay? Saan kan nga ag problema bakit? Di akon makapagchismis Day ta ti kon kunak kang kagat. Amom no anya ti solusyon day ta. Anya ngay lakay. Saan kan arumrumwar dito'y balay? Day ta ti solusyon day ta a problema. Naglaka bakit? Ay na, nasaya at mat, no saanin arumrumwar di tabalayo ni bakit mo. Mabain takasanaw. Ag-shower mat no agsaw. Nadlaw ko matday ta idi na minsan na nagsabat kami. Mabasa ti rupa di kasarsarita na. Apay nga rod nga katawa ka ngay. Naragsa ka kamanang, tasaanan arumrumwar. Maasikasunan dagiti anak may kanjay balay may. Awanan ati problema no kasta. Awanan manang. Kat, kasanungay no agsarita kayo, di mabasa ka? Saan na problema day tamanang? Adamat fish shield. Anya? Ay na, bakla. Saan ka nun nga umay makikaaruba ni Imang? Ha? Apay ngay? Mabainan tag-shower kat nga rod. Ay, kasta ka di? Wen, mabalin tayo latang agchismis. Ha? Kasanungay? Adamot cellphone. Kat? Mga ramid ka no iti group chat tayo. Ijay tayo nga agsasarita. Ay, kat mayat day ta Kastamot ti kunak. Nasaya at day ta na panunot ni Imang. Ay wen Iso nga urayan talaangan ti text na. At da ka no baro nga istoryaan na kay. Sige man. Ay unay kan bakit? Jak makaturog. Naglawag day ta cellphone mo. Talaang mo't ang makapag-cellphone na. Tanagaduti na si Kasok diti unag ti balay. Nangalaam day ta cellphone. Impatarimaan ko anjay na perdi a cellphone mo. Kat, asino nga iti kachat mo? Dagiti mo't gagayem ko Ay unay kan bakit? Rabiin. Agin inanada mo't. Agpapada kami anawaya iti kasto nga oras. Dayto iti pa nag-group chat me. Adamat group chat yaw? Adda alakay. Nagragsak gayam ti adda group chat na. Oy, adagayam na si Kugan ang maestra dita eskwilaan. Nakadamagam! Ijay group chat tayo. Apay, di mo pa inlukat? Sa anak pa'y ngamin anag-load. Isa nga umayak ag-load dito Teresenam. Tapno makapag-chat tayo. Ayun Ay, narigat no awan internet. Talaga Ay, asino jay kunam si Kugan ang maestra? Ay, basta. Ada ijay ti picture nga inside ni Emang. Uy! Kompleto Talaga kumpleto ti detalhin ni Emang. Ay na! Bilibak talagan ka ni Mari Imang. Naglaing! Delikado ni bakit mo? Apay manang. Idarong ka no dya maestra nga chismis na. Anya? Ay na, kunak man no nagtalnan ta nagpapustiso, ay ngam saan pa'y matlagayam. Kimmarkaro mat. Ay na! Mangibabain talagan ni bakat ko, manang. Talaga amang ibabain Bagbaga amot ngamin Kasanon no idarumdan. Ay kat, kastala ti biyag Tay kunada nga rudan, di ka mang perde, tapno di ka maperde. No idarumdan ni bakit mo, ay kat sungbatan na Ay, nalagay!
Mapalod ako. Anya nga min ti inararamid mo aya. Pinerde ka no ti reputasyon niya, maestra. Ay, itad mon kanyak dayta cellphone. Oray pa no itad ko itakan ka. Indarom nakmatan. Tapno saanen, amanayunan pa'y dagiti mangidarom ken ka. Jagmatam mo nga dagayam kaso ti mang perde iti reputasyon ti maysa tao. Di ka lang amin agtal nakot. Idi natukol jay pustisom, kayat nasawan asumardeng kan nga agchismes. Pinigkatam tupay lang amin. Balunan nagtulat ta nga rodon ay di pagbaludan lakay. Sangwam ta inarabid mo bakit? Sapay lakuma tapag nakmamdaytan. Agbalbaliw ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pirdi, tapno saan kanto nga agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mo direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.